Moment posebej spomin, takrat sem zabil najhitrejši gol v ligo v 8 sekunde. Mi smo trenirali celi teden, da ko bo štart, da takoj dobim žogo na 16 metrov in probam gol dati. Takrat moj prijatelj Defendi je dal zelo dolga žoga, pa jaz sem čakal tu na 16, je žoga res pada tu pri meni. Jaz samo za en dotik sem zabil gol in 8 sekund smo se veselili, je prišel Viler do meni. Dava, jaz mislim, da je to najhitrejši gol v ligo. Jaz sem rekel, nima veze, to je samo, da mi smo zabili gol, to je to. Ne, Dava, res. In na tak način smo začeli tekmiti, smo zmagali. Pozneje so potrdili, da res je bil najhitrejši gol v ligi, ampak danes dvomim, da tako hitro lahko pridem do gola.